Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ki arngut ki hebret ki badairu ki shipara na kasnong umsait sning nong pedeng ki lawan ra ya kanam ka burom syaka yeng ka sem jongki bat syaka imlang salang hasnong hathau hadien bakila pendap ya ka jing ya khon ya ka moi thai ka wei na ki jing le kai ha Malaysia kumta namar kate ka burom jongki te ki arngut ki balakhor takma kata ka hebret Mary Christian Riang ka balakhor ya ka takma rupa newan baar bat ka hebret Alfonza Zunia Riang ka balayo khor takmar nong kala penlong ya ka seng samla umsai sning nong pedeng ban penkup burom ya ki. Ha ka jing lang penkup burom ha umsai sning nong pedeng ladon lang urang ba snong uba Clement Shadap, usketrish nong uba Ban Warjri, u presiden seng samla snong uba Don Kupariang, ki presiden seng longmi bat VO, ki kmi ki pa bat ki nong shong snong. Katay Mary Christian Riang. Ngalawan lekay na Malaysia ki international level alayo banglaga maka final ayo silver medal. Ini para juga Alfonza Zunia Riang ila yo bronze medal. Dilawan lekay na Malaysia international te ila yo shibun ki experience. But experience ki bro ki apher ha karokom bang karokom lekay jingki nang tade nakade jing lekay dapat kong te kade jing lekay nakade tang jukot jikya. Ang tadi iyo ru kasal defend ala ini merubalate cinta kenaru kan ang sibun te ina mak ine te kita aku aru penong lagi para kena kiken te baru baik lagi kiku abu kene kai maong iki mi pare ya ki bari ki bagian ai mesin bagian kai lah mentale ka sarkar kala ai scholarship iki balik kai iki bayok medal na ka state level niyo gold medal ni sajid balik ka sa national level na ka national level niyo gold medal ni sa ka sa international level ya kani bagi ka sa international te ki ong bayok license na ya ka scholarship mentau snan ngayo i scholarship bagi kai na du arja ka kandai ha asam ini ngale kai arsen ya state level isin ha maulai noro isin ha nehu bar arsen ya national level isin ha Assam ka isin ha Madhya Pradesh ngala yo gulu te hadin pat asa sajid bandai cha Malaysia international level te masih silver ngale kai arsen ka state level ha nehu di pat ha maulai noro ayo gold medal bar ngale kai international level station Madhya Pradesh juga medal buat Malaysia di international level ayo bronze itu ya ladangnya berkat ni tu sukmen yang berkat apa ngelama itu tak dan kan mulai sudah lebih mengenal senang juga sudah respon baik-baik menolak pertasyon dari bagian lem dulu mal kelak tak betul kalau tentang berbahas nanti kebang isu pasti atas ini di yo Jepang dalam itu yo di corona nanti betul kan kan simpul yang dia be yang bah ketika hilang ini ketika bah pau kata dengan seli kata dengan dari ya relang terus dong tahu oke ya lo nggak baru ni itu dia bakal mentah ya gitu poin ini gitu kan sumbernya ini pun sama apa ngamut organisasi sama begini pun lah di ruang begini pun lah jom lalu isi suara begini tu jadi suara begini bersih ya sama apa menurut kamu yang baik bagaimana menurut kamu ibu pun isi malam ini sama menurut kamu ini banyak lana dari pun juga dengan dalam